Nyina wa tuiretu tu Blessed na Favour niwe Caroline Mukiri ni akenerire madagitari akiuga ati muturire wake ukoretwo rugamite kwa ihinda ria miaka 2 no riu ena muihoko ati thabari iyo ni yakinya muthia. Ilikuwa decision ngumu kwangu, lakini baadaye nilikuja ku make decision na wakafanyiwa. Nashukuru Mungu waliweza kusucceed. So ningeambia hata madaktari Mungu awabariki kwa kazi nzuri wamefanya. Niaririe uhoro wigie thabari yake na ciana ici kuona ndakoretwo ari wira ihinda-ini riu ria miaka 2. Mimi nilikuwa nafikiria maybe watoto wanaweza fanywa operation haraka niende nyumbani. Kama mwanadamu kuvumilia si rahisi, lakini nashukuru Mungu alinipea nguvu nikaweza kuvumilia. Hata watoto wenyewe wamekuwa wakinipea nguvu, like sometimes niko na stress nashindwa kuvumilia. Nikilia wanaona nalia, wanaanza kuniambia mama pole. Alafu hata wananiekelea mikono, wanaanza kuniombea. Ni watoto wanajua kuomba. Mwena-ini wake ndagitari murugamiriri thibitari-ini ya Kenyatta augite ati ciana icio itiri hatika-ini na ni cirahota kuhihia cieciki citari thiini wa macini, kionereria kia ati ni megucokereria ugima wao wa mwiri uria kurekererio. It is anticipated that they should be discharged from the ICU within 2 weeks, the next 2 weeks. We thank God that this great milestone and celebrate the team for the job well done. Oho ndagitari ni atetirithitie ati ciana ici ciguthie na mbere na kurorwo kuona maundu ta guthie na maguru na guthie kioro o umwe wao ari wiki meguthomithio weru mundu kiumbe. Urigitani wa ciana ici ukuthira milioni 160 na ukurugamirирwo ni kigina kia NHIF. It has taken not only skills but patience, commitment and self-confidence to bring this joy to the mother, relatives, friends and honor to our country. Nyina wa ciana ici ena ndumiriri kuri mundu o wothe ugikorwo akihitukira maundu maria ahitukire. At first didn't have trust, but I urge my fellow Kenyans to have patience with the doctors and to have trust with them. Obata mutongoria wa bururi Kenya bururi-ini wothe ni mathiete na mbere na gutuma ndumiriri rurenda-ini rwa social media kwendithiriria ciana ici kuhona kwa naihenya. Gerivotera Inooro TV, jetagwo Muthoni wa Mukiri.